Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukrutong ke Kongres na Ramrai Jerngam Constituency uba Golden Nonglong ula ajingmut bade ban aino prapo persen ha kabha thungkam thungjam ni khasi jaintia bat garo nikila ban bha khambun shiki jait ban reo katkum gajing bon pai yegini gijing ajingmut ula penpa habawan ban aimen sim yuba arden mirar basayo moj hagasngi ka phra jong gajing sha thangan Aku boleh sibun bah ke jingkeli ki babun na bedeng meneru gidang yasong ni kia keli yang abak golden balai piwan hang ni piwan hakanu kerkom tinggi wan lang hang ni bat iparlok ki jonga don ini ba jon iba alam nang ta iba albinus mo ibingi wan lang ni kajingwan ke jongi hang ni kamde bangi wan nakanu kanu kenbun kamde bangi wan nakanu kanu ka seng sain pertai kamde bangi wan nakanu kanu kalama bat kamde ke bangiwan hang ni ru ban Krishan ya kanu ke parti lani bangin wan hang ni na ke benta jong kanu kon ringi wan hang ni bangi snow kia ni snow ya ke jingdon kam ha ka be dei ban penbit mai ya ke reservation policy namarkan ni kalong ka bedon kam tam na ke benta ki kun gikti jongi kun samla ki jongi ki badang don ha ki jing puli ki badang wat kam wat jam wat ru ki balatre ru hakabede bat promotion ru mo de kata ka bang iso tu bahkan ni kalau ka badon kama na ka benta ka jela ka cumi kam tam ka wat kam wat jam ki ka jingwan ka cumi hang ni ka debet bagi Krishan ya ka ni ka reservation policy ba ya ka ni ka reservation policy ni dei bat penbit mai ya ka ni ka 10% na dipet ke kalau ka 40% ke di nam ta isidul try mo kijumi ko sabu kasi janji ba sabu garu kibu kiong katkum kajing tho mo ba kan long halor kajing don gumpa Henry ikhamle ya kata ikhamle ya kata lada jin lada kalong katkum kajing bun pat kemut kamde banlong sabu persen kala jin long dakungui pat re kajing ya rai kerki jong kibalalet kijumi lani kibadang don ru hakani kapor kalong ke papen baklan man kanu ke bapibu kade bandon kanong rim tingang awan ni bandong ba adangi pen pemay kani ke reservation policy ngadon artili ki benta ki bang akwa bandong kawe kalong ba ladalong kabala nakaliang ka jongi bat khamtam ki para garu ki jongi ndai bangi kini ya ka hok ke jongi ndai bangi ong bangi pen kesan lani bat pen mentoy tengingi kasi ringin pej bakadi belong kabadon nong rim kan dikata kalong le si mentan marbangi lia kiu kat ni ngilia san kat ni ngilia roy kat ni balai hapo ka state kamut ngindadon laga jong kajing bah mo kamut kabenta ka banikong kabang nakal yang kajong ang snow ba ya kan ka probo persen dada nakal yang ka surkar bat padba kalong ba idi bandawalong baningkong kalong ba ya kan ka probo persen kanong solon sarno ke kanom de shu bong 10% yaw kasi jentia bat 10% yaw karo kadi badlong 10% no ya baru kat ba start kalong katba kalong apo pi hakiwi ki state do pinpit menta apo Mizoram apo nagalan kidon sibun ba ki tribe tu kay kidon sibun ki tribe mo hanagalan kidon sibun ki tribe ha Mizoram ru tang ba reservation policy namar kani ke reservation policy kabangi kren bat ba kalong mentari bangi don 10% na kabenta ukasi jantia 10% na kabenta garu 100% na bena KST mo jong Asam bat nang ta sakat 100% bat sekiwe mo ti kei kaba menta kemut ladon kejinga tai kaba kraw ba khamtam na kaliang kejong ke sorkar ha ka jaka bakinya keren kumno ban penbet mai ya kani ke reservation policy makani kam disu kam kabang kamai kani kadi ka kam kabal aslam ha kajing angnut pentemai ya ka dinrei ka sorkar pat mental lang ba kut mo kadon kajing kore khamtam ha ka bedi bat ka roster system pi kani ka roster system kalong ba kum lu ban penteri kam ya reservation policy mar ka reservation policy kong 40% 10% kasi jetia 10% baru bat kum ta ti mentah kani ka roster system bat ko ba kumno ban kungkam mo ba kata ka 10% kan yaj bevi tingang ngong kumni bangangam kwa ban ya kren ya roster system ta
Karusa sistem ngin saya keren, balik ngin ya keren. Tang na, ay bangin pentemai syua, ngin penbit temai syua ya kini ke reservation policy ke pemerintah nang tapat ngin sa penteri kam kenya karusa sistem. Henry ladang ya keren, klaim ya keren pentemai ya ke reservation policy, ya keren tang ya karusa sistem kata kamut. Bangi ngi menjur ya kini ke reservation policy ke balok mentang. Tiga ka ba PBong ba lihat segi kuabun di kasih penduna garu dan penduna nak kasih garu kam deh kita kini bandon ke nongrim kan bi ha kapor ke ba kejela ke jongi ke yo la ke jong kejela mo kam ke jongki kim ken kin nak tribes ke jing don ke jongki ki don kat no henry ki ong bet 80% na ke benta ki ST jong ki basa ki badan nang tu ki tribes dong jong kanagalan jong Mizoram ha jong Sikkim kum ta ter Lakshadweep ka David jong Lakshadweep 100%. TV ti ngaru nakali ang kajong iru iyong bala nakalong ka bala 100% kanlong sulansa. Henry ladah kamlong kum taru le si kadon ka jingetir regidon wan ra sa kuwipat ka option na ni sa kuwipat ka benta bat kata kalong le sildang imhun ya kata ka 100% ru kalong ba lada naki wipat para gijongi kimia hunlang kalong ba gide ban lek kum ni ke kumbang ito hapo ka reservation policy kalong bangin bah ya kani ka tungkap tungjam ka nalor ka tungkap tungjam ka nalor kata ka promotion haki department ki baper ka jikulit puli haki kos ki baper mo ke kan David katum ka jingdon based on the population katum ka jingdon bun pre ke la damen ta ubun kasi de ka jing bah ya ka tungkap tungjam ru inpet kat kum ka percentage ke lada lasai lai sisi hadin syukur sedem hadin aku sedem ulah kambun ugaru te para garu jumi te in pentiu ya reservation iki kan pi kata ke namar ba ka reservation policy di barapor pimpin ya ka reservation jong ke sarkar India ru kumut sisin sibo sedem kadon ka kajing pej kajing penbet mai langin dang beteng lani kumno bangin penda tingiru hang ni kade ayu kenyini season suppose na mentang mo impacting let's say mentangin ong ba kumbang ong ipi lada kalong ba lada kadai hakabya day ban pit kat kum kajing don ubriu mo kajing don jong ka population kajing don kibriu po kajala kajong yu kasi yu garu kuntang nin pit ikisit kumud leleng sampai pat sa suppose nem ken in panang lit kami kanang manyan no pi tinre kadi bandon kanong rim haba ibha lani ya katungkam tungjam ni ya ka promotion Aduh mentaka kongres keren lor kene ne keren. kama ka jing sya pilayu i naka na ki news channel ki jongpi way na ki MLA badon burom jongiru wa Charles Marangar no ke jing de don kadu kinong kitkam jo ka parti lakan syai ba nakaliang jong ka parti kongres na po ko office ka jing kren ki jongki galong ba nakaliang ka parti kongres ki menjurken ya kaban penbet ya kaban review revisit penbet mai ya kan reservation policy